Gesare. Kuna kio mheshimiwa? Biane kabisa. Nche mbiande. Nakira wantalele ke kimaro gobe kero cha wantu ba ni charakati cho so nyumba. Aki mheshimiwa. Na agetekire. Ngikiyaba. Kana asumbukire. Nkime cyane. Mugako no soro mboratete konseri. Aseki. Nje buna nkolti chikasi goro che mpaka na mwaga chire bake nyumba sai nali atete konseri. Wangana na rabu igure boke. Warabu mbora buna ayo mugambi ngakiote tonkonya na kyo gonko. Sine wete na mwakodi ni wete na ngukura mwarenge yalende nande naki. Okay. Ndora tatu akende. Can you give me in details sinki keren kigenda tena lina rona mboko nyikina isokwa. Mweto soro mbora atete koleto mukunguru. Okay. Na inche tingo nyara butaka mangana bunayo. Mukunguri murabukuru kumana boyo ndeo yo nyagusira. Oyu nera atete koleta. Na inche tingo nyara mangana ayo. Bono nkioro choko nkioko advice muno mugambi nkole. Bono ndo nago tebin kiringa. Abun musfatu ni gotekire naye kwa no ibinte na bigo korekana. Na no na kibiko korekana na kibone kerongo selu kolbuone nga ingo ge. Na kingo chaka kwenda otenga na arute buone. Insa chinde gento ke nago tebi kwa irangora. Meto kana bara kwa ne ga omete no na boigo inchanere manyinge na taraigwana mbora bado muranyora bana rende tutero taraigwana miaka ebere. Tutigarende tutebe na nyasayo tomete mebonge nyasaye ntogo nyibule mtalibo. Lakini tukinta kwa tabinki ni ngukwana no mwako yo. Kukwana nere I put sense into him. Kende kurende. Na hayerende kuratema njire ndiga oko kimugako. Na tiga kunya ko wikaransa iga nyombo igo ganye mangana yiga. Kabona basote ne bakora ibintu. Ligionde iga. Ligionde iga ligibono gake mugambi. Ngotema ku advice muno mugambi. Kyagera abanya na mwako yogolinde nere nguruta nchiyo cyo bugaka. Mete na baranya kulima lakini kulende na batanya ari kulima utabuki litama. Sachine mentingiri na bakuru baitu mete ngota barenge ko kuriria kengumbukiri na kengumbukiri ngenkoni. Batana kengumbukiri inchungo nkoni. Bona ayo teturi na kina nyino mheshimiwa iga. Motendo mheshimiwa minto kurate mange mangana yega no nyari ko nkoni tani ko metra ninchi. Onye kote mosani onde no uri kurukare. Motena mto kura muigwana utate uri utali gocha kuchanda. Yantu mete osono igweta. Kingo nyara. Tigana onchuka iga mete osono igweta. Kingo nyara okora binde byo. Ingane yiga tali na no gokora. Okore squi family yao. Osoro isafto mwana. Karibu. Osoro isafto mwana. So the only thing to kera gokora. Onye kene pi mabere tu yas nande kende nkio kiabeira. Naye kora temangu. Kingumbwe kena ki aminto. No soro rebobe osina maninga taiwana ine. Osini. Ili nayo konye. Okonye nka yawe ine njokura akonye nka yawe asiboni gato cyose kene nkiro kira akonye nka yawe asiboni ga kenyo leti kotumo swati yonde that means nengo te mali siko gara na ki ninchende bobe osino mo swati no rego ibona ngento takiro kora nkirina yenda haria na irigia onye kochi no mheshimiwa na ba kunyara kore gasiga of course yenta na manta kandirende nakirinde na mungo konye. Ikobono na yune rote yoro chenta kirengo. Asiboniga asingincho konya onyo muswati ona muswati narengiga iga. Tango nago tebi mukwana ne. Lakini endere na inchi na ira advice abantu abange gende kyaba konyira. Chinyoma cyaba chiatenene. Wakiagara kugenda abo kumanya in case binte byo kore mbigo kore kana nabo kona kiyaya maybe mechano inchi bono nabo kwanza kugenda mariyo ko yiki ano rochi. Wasono makumana ki no soro watu wana kina kitoka koro usuru uyu noroche akina siboni ngani gota keire na noroche itakire uri ndenka yao onye bata koboko no komuga ko umwana tera sima ko kurua sosoro osona kwata na kiyaya ya soto anchire to tirumwa na ya gendo ngiringa ni yuigo adenga ni ineko konya sana na handi tiango tebi mangana ya igo chukwa ko bula device to ko bula device atamba
Muna kwa chinja sumu mno mheshimiwa ndi contrast. Contrast kwa manje. Na otebiri igoto kiringa ni kwari kirikiri. Kyame to kumanya ngote. Na bura mno masanio wogote masanio yogo. Anda te masanio. Sanio ndisko gaga. Kwanje na otebiri iga the only thing you need to do. Ai maka no kwimukiriga. Yenda kise kitanda kia urengereria. Ocho mheshimiwa na neba buya. Osungo ocho muina. Lakini ande to kwa muntu gochukora tele mechando. Norochi to kore gente kiriki chokole tele muntu ne mechando. Unaona kisha bacha tana kiyo mwana no renge. Oko muntu le reasonable. Muntu le ndo uranya ko no mwana ibadaye. Ochi gono mheshimiwa na kore muntu kore around your surrounding iga. Kwa na imura kwa. Ina advice kana kwa. Kore ende. Bona Ngira ni nyombo Osoro ataracha. Nya korengereria ngani yu alafu rindi nande tingocha. Bona nabona amenyere chinso gotoka isko na bangocha twakwana. Na bogocha. Ano kabatara simiga, na batara kwane sisi imiga. Ni mbwata. Eri Osoro. Ya nenkali na gutaka mutamuzi. Na tugukwana. Tiga schedule another meeting. Nabo nimete namba yane mo kutoka macho kwenyora. Ani nyebwata. Okay. Wote namba yane. Abo kwa Krisimi ontebi. Mbuya mono. Onde kinyole kikiraba igarinde. Onde kiraba igabona matumangole nachanya konte lakini. Uhambi negente ko. Omwana oli netrango amachigocha. Hello abantu ba mitandao cia semore mbia mole. Habari zenu. Mbia mono kagima. Twachega no mwanchio yone untigete na ndakairana. Twalemera iria mangera ma. Tukunya ukwane mtominde utabia mano. Sawa, twachaka ko batebinga. Akinu na baye mwato support. Kuriri twachakirite ko gosenga yi. Oyari kubeki yanga ya. Tiga. Obe. Kurunga ki bakabono mwabere na intu. Ene tuko basawanga ki onde karo utara subscribe. Utara kuneke wange ngende kiki wali. Subscribe yako ba red. Karo subscribe ti yaba. Grego subrak. Kara kiri. Omago kuna neke ngere ne twege chenji kara. Ekengere kilomita nke yokonya. Onyaga video kabekiro nende tuli YouTube ugali. Igoro ugali okweresana ki NDIZI TV yabekira agantu gete naye kwa munyokoro. Omuno bangaini naba ibiri nesi. Tari bantu bose bamanye. Obongaini obo tari bantu bose barabo bwate. Barto ko tebi. Nande mbako notisinga mbiango bakonya turi ba subscribe. Ono dio mbaya bange bakariko watch batara subscribe. Nande bagocha korore binde bacha kubolinga keliki Kemunto igete kusenga yi. No utamanye nakakengera ukali mutu nande totebi yone. Kana tebi. Kune kengere Kia kora notifications. Okune negente kiaren. Ai bono abumo yo muito. Kwa bete ba like. Mwa kora like na comment na share na ndimo taya bantu. Ntoma loko nyaba kubeka ibintu byago chinsa igati meteke yo chikyabali. Bali usange mieka yabo ni menga. Chidonga nasna to argo ikanya sa. Bange chidonga.